Goeiedag kykers, ons is bly dat jy met ons ingeskakel is op ons program Godsdienst en Koerante, waar ons bietjie kyk wat gebeur op godsdienstige gebied en wat sê die koerante daaroor. Ons sal uit op die stasie Homebase TV vanuit die Kaap, jy kan dit kry per skottel, ook per streaming, jy tik net in daar homebasetv.org ensovoorts. Ons vertrou u kyk periodiek daarna en kry ook 'n ryke seën deur daarna te kyk. By ons vandag het ons weer eens hierso vir Regard, bly jy is hierso man Regard, ai. Is lekker om hierso te wees? Ja, en hoe gaan dit met jou en jou been? Jy was ook mos half been af, is dit daarna aan die My been genees voel of baie beter oom. is dit? Hy is nog so 'n bietjie seer nou en dan. Ja, joune was baie seer. As my kind hom per ongeluk raakskop en Want dit jou kind is nie jou vrou is nie. Ai, ja. Ja, nee, myne kom ook stadig reg, die feit dat daar's mense wat nie wil hê ek moet bestuur, die kar bestuur nie, weet, en dit is nou 'n ernstige ding nou met my vrou my rondry oralste. Ek is nie baie opgewonde daaroor, maar daar's dan maar verbetering. Die geheim is, dan moet jy maar 'n dik sonbril aantrek dat jy nie te veel sien wat aangaan nie. My fisio hou haar duim op my en ek probeer my bes om alle oefeninge te doen daarso, want ek weet ek moet nou hierdie paar weke moet ek my bene reguit kry dat hy nou nie daarso belangrik, hamstring is belangrik om hom uit te rek, so vinnig as moontlik. Dis daardie ek het nie geweet 'n hamstring is so 'n probleem nie. Hy kan en as hy nie reg kom nie, kan hy 'n direkte invloed hê op jou laarrug. En dan kan jy laterand weer laarrug probleem kry. So dit is baie belangrik dat oom hom uitstrek. Nou motiveer jy my dubbel te oefen. Baie dankie daarvoor. Ja, ai. Jong, ons begin vandag met 'n vervolgverhaal. Ons het al voorheen hier gepraat, meer as een keer afgelope paar maande. En hierdie gaan oor die CRL wat die kerke wil beheer. Maar dit is nou so 'n twispunt wat hulle wil doen, hulle werk so 'n bietjie onder die radar, ons het laas keer daaroor gepraat ensovoorts. En hier is nou 'n hele berig deur Johan Eybers, hy is 'n godsdienstverslaggewer van 'n rapport wat hy oor skrywe. En ons moet bewus wees van wat hier aangaan, want dit is eintlik ernstige sake. Absoluut. Ja. Absoluut. En die opskrif hier is, kerke hof toe oor kommissie Christene wil reguleer. Hulle wil kerke reguleer en Christene. Dis is 'n ernstige ding daar. Nou sê, 'n groep kerke en pastore wat hulle self onder die vaandel van die South African Church Defenders, SACD, dis nou weer 'n nuwe organisasie, georganiseer het, vra die hof om die staat se inmenging in geloofsake te keer, wat volgens hulle die regte van Christelike kerke in die gedrang bring. Dit gaan teen die konstitusie. Ja, maar hulle hoor nie altyd te veel oor die konstitusie, of as dit hulle pas of nie, maar presies, daar's baie implikasies hier, dis wat hulle probeer so aandag op. Dit is interessant, dat ek nou die dag, op dit nou, het ek nou die dag gehoor van 'n man wat uit iets gedoen, in een van hierdie liberale state in Amerika, en toe was hy gearresteer gewees, en hy het toe 'n saak gemaak teen die polisie tak, en as ook die polisie wat hom gearresteer het, en hy het gewen, omdat hulle hom nie reg hanteer het volgens die konstitusie nie, Ja. En omdat hy daai gedoen het, is daar nou 'n president gestel, so een of die anderste wat dieselfde gaan doen wat hy doen, want hy het die vryheid om te kan doen wat hy doen. Al wat hy gedoen het was rondgeloop en hy het gepraat met mense en hy was gearresteer daarvoor. Omdat die mense nie gehou het van waar hy gepraat het nie. So en ek dink dieselfde met hier gebeur is dat hulle moet 'n punt vat en 'n punt maak en sê luister hierso, hierdie is nie gaan teen wat ons glo in Suid-Afrika en konstitusie en dit kan nie so voortgaan nie. Presies, ja. Dan sê die SACD vra die Hooggeregshof in Johannesburg om die kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kultuur, godsdienst en taalgemeenskappe. Die CRL kommissie, dis met haar baie lang titel eintlik daar, nie?
se seksie 22 komitee heeltemal ongeldig te verklaar. Ons moes laas gepraat oor hierdie komitee wat hulle nou gestig het daar, wat nie eintlik 'n bindel mandaat is. Al die mense daar baie mooi uitgeverkies. Nie uitverkies nie, maar uitgekies. Ja, uitgekies en uitverkies daarop, né? Die komitee is op 2 Oktober amptelik by die Rema Bybelkerk in Randburg gestig. Hoewel die CRL-kommissie volhou dat die inisiatief verkeerd verstaan word en die komitee nie ingestel is om geloof te reguleer nie, maar om misbruik binne kerke en geloofsgebaseerde instellings te bekamp, betoog die SACD die teenoorgestelde. Mwiake Mokolo, woordvoerder van die CRL-kommissie, het vroeër gesê die komitee is gestig na 'n lang proses en 'n ondersoek in 2015 en 2016 na die kommersialisering van godsdienst en die misbruik van geloof as 'n adviesstruktuur. Ek onthou hulle daai dit begin, was ons daar gaan daar met die doomprofeet en die ou wat die petrol vir die mense gee om te drink en al daai goeters. Toe kom hulle, ja, dit kan nie, hierdie is gevaarlik en dit kan nie gebeur nie, en dit is waar al hierdie goeters begin het. Jy sien soos, dit is nie ongegrond wat hulle wil doen nie, maar dit raak ongrondwetlik. Ek wil nie sê, ek wil op 'n manier sê, dit is ongegrond want daar sal reeds 'n polisiediens, en wat hulle gedoen het is teen die wet, en daar sal reeds wetgewing vir, as dit nou in 'n kerk gebeur, of in 'n saal gebeur, of in die burgersentrum gebeur, of op die straat gebeur, wat hulle gedoen het was verkeerd. As ek iemand op die straat met doom gaan sprei, gaan hulle nie nou 'n kommissie by mekaar roep om te sê, okay, hoe gaan ons nou hierdie persoon hanteer? Nee, hulle gaan arresteer hom in die tronk gooi. Ja. Verstaan, want die wet is al reeds daar. Ja. So hierdie word gebruik as 'n verskoning om te doen wat hulle al reeds lankal wou gedoen. En dis nou 'n oorreaksie, totale oorreaksie, nee. Ja, Verslag daaroor is na aanleiding van die ondersoek aan die parlement voorgelê. Volgens Mokolo is godsdienstleiers in 2018 genooi om hulle mening oor die bevindings uit te spreek. Hy sê die parlement het destyds aanbevelings gedoen, onder meer die behoefte aan 'n nasionale raadplegingskonferensie en die ontwikkeling van 'n meganisme om selfregulering binne die godsdienstige sektor te bevorder. Ja, selfregulering, maar hierdie is nou nie selfregulering. Hulle probeer dit onder 'n dekmantel maak asof dit selfregulering is, maar dit is nie heeltemal nie. Volgens hom het die nuut aangestelde kommissarisse van die CRL-kommissie die resolusies vroeër vanjaar herbesoek en besluit om dit uit te voer. En as ek sê, daai mense is baie mooi verkies. Ja, baie eensaidig, né? Baie eensaidig. Nog aan sê, die SACD voer in hofstukke aan die CRL-kommissie gee voor dat die parlement sy voorstelle in 2018 gesteun het om kerke te reguleer, terwyl die parlement dit in werklikheid verwerp het. Want ons laas keer nog so gesê, eintlik het die parlement dit nie aanvaar nie. Volgens die SACD skep die CRL-kommissie 'n illusie dat kerke geen keuse het behalwe om aan die proses deel te neem nie, omdat dit glo die wil van die wetgewer sou verteenwoordig. Die SACD beweer dat die komitee nooit wettig deur die CRL-kommissie ingestel is nie, en dat daar geen formele besluit, resolusie of stemming bestaan waar die kommissie se kollektiewe liggaam die komitee goedgekeur het nie. In plaas daarvan voer die SACD aan, het Toko Mokwanzanzi Zuluva, CRL-kommissie voorsitter, dit eensydig en sonder behoorlike magtiging op die been gebring. Volgens die SACD probeer die CRL-kommissie die indruk wek dat daar 'n oop konsultasieproses sou wees, maar dat daar reeds vooraf raamwerke geskep is vir onder meer standaarde vir predikantsopleiding wat deur die staat bepaal word, asook konsepte vir eweknie hersieningsliggame wat kerke moet evalueer. Dit is 'n baie belangrike punt daai. Die bestaan van die dokumente toon dat die konsultasies nooit bedoel was om kerke se insette te kry nie, maar om ondersteuning te kry vir die voorstelle wat reeds opgestel is, sê die SACD. En dit is presies die geval. Ja. Wys jy die verskillende perspektiewe, né? Elkeen sien die situasie totaal verskillend en beskryf dit, nou moet jy 'n bietjie kyk wat hier aangaan, en dis wat hierdie verslaggewer probeer doen om balans daar te bring daar, perspektief te stel.
Die SACD voer ook aan dat charismatiese en Pinksterkerke deur die CRL-kommissie geteken is. In sy ondersoek en sy voorstelle aan die parlement uitsluitlik op die Christelike geloof gefokus het. Ja, weer eens die Christelike geloof en die ander gelowe tel nie eintlik nie. Ja. Voorname godsdienste soos Islam, Judaïsme, Hindoeïsme en tradisionele Afrika godsdienstgroepe se verteenwoordigers is glad nie gedek nie. Selfs al sou die voorgestelde regulering van godsdienst hulle ook raak. Die SACD beskryf dit as 'n ongelyke en diskriminerende benadering. En sê dit toon dat die proses van die begin af gefokus is op slegs een deel van die breër geloofsgemeenskap wat die CRL-kommissie veronderstel is om te dien. Volgens die SACD is verskeie Christelike denominasies, organisasies en belangegroepe nie na die komitee se bekendstelling genooi nie, ondanks versoeke en veral groepe wat krities is teenoor staatsregulering van kerke. Waar ons presies laas keer oor gepraat het, dat het baie selektief die mense daar uitgekies. Leiers wat miljoene gelowiges verteenwoordig het aansoek gedoen om dit by te woon en is van die hand gewys. Lei 'n beëdigde verklaring van die SACD. Volgens die SACD toon dit dat kritiese stemme strategies uitgesluit is. Ja. Strategies uitgesluit, dis eintlik gekook, en gewone Afrikaans spreek, dis mooi gekook daarso, die hele setup. Die SACD verwys ook na die nasionale veiligheidsstrategie vir 2024 tot 2028, waarin die regering die snelle toename van charismatiese kerke as 'n hoë-vlak bedreiging lys. Kategorie vir potensiële bedreigings waarin die staat korttermyn ingrypings moet beplan. Dis interessant. 'n nasionale veiligheidsstrategie. Ek het nie besef. Hoekom is dit nou 'n bedreiging vir hulle? Ek kan verstaan. Weet het ek vir jou gesê het. Ek kan verstaan as dit nou, jy weet, 'n kerk is met wat daar's baie scams wat aangaan, want jy kry daai kerke wat mense scam en so aan. Maar ek dink die meeste kerke is so nie, so ek weet nie. En nie alle charismatiese kerke is bedreigend nie. Ja, dis ek verstaan nie so mooi nie. Volgens die SACD is die inskrywing in veiligheidsdokumente gegrond op die CRL-kommissie se 2017 verslag, waarin hy glo die groei van charismatiese kerke as 'n risiko beskryf. In die strategie word charismatiese kerke gedefinieer as gemeenskappe wat die Heilige Gees, geestelike gawes en moderne wonderwerke beklemtoon. Hoewel die hof nie nou gevra word om die inhoud van die veiligheidsstrategie te beoordeel nie, voer die SACD aan dat die CRL-kommissie en die staat se funksies gevaarlik oorvleuel en die staat se persepsies oor sekere kerke reeds gevorm word deur die CRL-kommissie se optrede. Sjoe. Ja, soos hulle het veral sekere kerkgroeperinge in die oog, né? Dan gaan hulle sê, die SACD vra in sy hofaansoek, dis nou 'n klare hofaansoek, né? Dat nie net die komitee nietig verklaar moet word nie, maar dat alle konsultasies, aanbevelings, konsepdokumente en toekomstige verslae ongeldig verklaar word. Hulle maak sommer nou 'n deeglike beplanning hierdie. Dat die CRL-kommissie buite sy mandaat opgetree het en dat die proses diskriminerend is omdat dit byna uitsluitlik op charismatiese en Pinksterkerke fokus. Die SACD vra verder dat die hof bevestig dat die staat nie kerke mag lisensieer nie, doktrines mag goedkeur nie, of geloofspraktyke mag reguleer nie, en dat enige proses in die rigting ongrondwetlik is. Soos dis wat hulle daarso nou wil bevestig kry. Volgens die SACD is die saak nie net 'n tegniese administratiewe dispuut nie. Dit gaan oor die kern van godsdienstvryheid in Suid-Afrika. Sure. Forsa, 'n drukgroep vir die beskerming van godsdienstregte wat die aansoek ondersteun. Ja, dis nog 'n... Ons het mos laas keer oor hulle gepraat. Ons praat oor Forsa. En ons het nog 'n video gespeel ook van die man. Ja. En so, vir my is dit wonderlik om hierdie mense te sien, en dat daar mense is wat opstaan en hierdie tipe van goed doen, oom. Tyd neem, hulle geld insit ensovoorts, ja. En 'n drukgroep word om balans te bring dan.
Hulle sê in sy verklaring die staat mag kerke ingevolge die grondwet nie lisensieer nie. Hulle doktrines goed of afkeer nie, of geloofspraktyke tolisieer nie. Volgens Forsa is die CRL-kommissie se huidige benadering gevaarlik, of dit nou die bedoeling is of nie, omdat dit 'n pad oopkap vir staatsbeheer oor geloofsgemeenskappe. Forsa wys ook daarop dat die benadering glad nie by die CRL-kommissie se grondwetlike rol pas nie, wat daarom gemik is om onder meer godsdienstgemeenskappe se regte te beskerm, nie om geloof te beheer nie. So, vir my is dit net, as ek kyk na geskiedenis, mense kan baie leer uit geskiedenis uit toe. Ja. As jy gaan kyk na die lande wat wel hierdie tipe van goed ingebring het, wat het gebeur? Vervolging. Ja, en kontrole. Veral in die kommunistiese lande, veral kommunistiese lande, as jy kyk wat in China gebeur het, en weet agter die ystergordyn, dan sal jy sien, dit is presies wat daar gebeur het, is dat jy moes 'n brief gaan kry het van jou, die persoon wat was in die omgewing, wat deel was van die regering, as dit nou soos die staatsamptenaar was of wat ook al, as jy kerk wil hou, wat ook al het mag wees. Ek kon nou, my vrou het een keer vir my 'n film gewys, wat gebaseer was op een van die lande soos Roemenië of ergens daar, wat gebaseer is op 'n ware verhaal, en waar die persoon, sy pa was 'n predikant, en die pa het 'n brief gaan kry, soos amper soos 'n lisensie, van die staatsamptenaar, om te sê dat hy mag sy kerk oopmaak, en nou mense mag kerke, maar hulle het van presies gesê wat hy mag preek. En as hy enigstens buite daai lyne gegaan het, dan het hulle hom gearresteer. Ja. So hy het maar net elke Sondag daar die kerk oopgemaak, en het hy gepreek presies wat hulle wou gehad het. 'n neutrale preek. Ja, en die seun kon dit nie hanteer nie, hy kon dit nie vat nie, want hy sê, dit is nie die waarheid, dit is nie die Bybel nie. Hoe kan ons toelaat dat die regering vir ons sê wat ons mag preek? So die hele punt is dat dit is waar dit begin het, in al die lande, dit is hoe dit begin het. Dit het nie eweskielik uit die blauwtyd gedwa, dis wat ons gaan doen nie. Nee, dit geleidelik het gekom, en dan as mense sien, is dit verby. So, die werk wat hierdie mense doen, is SACD, nee, en Forsa is, ek haal my hoed af, en ek is baie dankbaar vir hulle. Nee, presies. Hier is nou een it says, Friends of Rhema Church ask Joshua Macaulay to withdraw from CRL S22 committee. Soos dis nou daai subkomitee wat hulle beswaar maak teen, en nou wil hy een van die komiteelede daarop moet hom onttrek. Hulle vorm nou 'n drukgroep laat hy nie betrokke raak nie. Ja. En dis in sy kerk, Ray Macaulay, ek dink hier is sy seun daarso, wat hulle daardie vergaderings gehou het. Sure. Soos nou Let's say now, a group of Christian leaders who are friends of Rhema Church have asked Joshua Macaulay to withdraw from the CRL Commission 22 committee. The letter was drafted by Johan Logenberg. A plea from the heart, deep disappointment, and urgent request regarding the CRL Rights Commission to the leadership of Rhema Church. We, a collective of Christian believers who have long respected Rhema's voice and influence in this nation, write to you today with hearts that are not just disappointed, but profoundly broken and let down. The recent news of Rhema Church's decision to align with and join the CRL Rights Commission has sent a wave of shock and genuine dismay through the broader body of Christ. We feel a deep sense of abandonment. We must be transparent. We view the CRL Rights Commission as a clear Trojan horse and an entity with ostensibly benign goals, masking a long-term nefarious agenda aimed squarely at undermining the fundamental tenets of biblical Christianity and the religious freedom of its adherents in South Africa. Dit is mos nou wat jy nou gesê, dat soos 'n Trojaanse perd, wat hulle so begin en stilletjies kom, en dan as jy sien, dan het hulle alles in beheer. En ons gaan later in vandag se program gaan ons sien hoe dit op 'n ander plek ook gebeur het. Ja, nee. Dan gaan hy aan en sê, we believe that by lending your immense influence and credibility to this body, Rhema is unknowingly, or perhaps knowingly, legitimizing a mechanism that will eventually be used against the very word of God you preach. The painful realization of what this partnership could yield is what stirs our deepest fear.
We foresee a future where the foundational truth of Scripture will be weaponized against us. The time is fast approaching when verses defining righteousness will be labeled as bigotry and intolerance. Dit gebeur al klaar. Dat gaan nie dan nou baie meer gebeur. Ek het gehoor, iemand het gesê dat daar is oor die 12,000 mense gearresteer in Engeland die afgelope tyd, net van wat hulle op sosiale media gesê het. 12,000, dis verskriklik baie. Nou, natuurlik is nie alles met te doen met Christendom of die Bybel nie, maar daar is ook 'n hele klomp van hulle wat Bybelversies gedeel het of het gepraat het en hulle is gearresteer daarvoor in Engeland. Ja, ongelooflik, né? We reference the plain, unambiguous warning from the Apostle Paul. 1 Corinthians 6 verse 9 to 10. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. As jy sulke goed sirkuleer, dan is jy 'n moeilikheidmaker, dan kan hulle op jou spring. Onthou die rugbyspeler in Australië wat mos uit die teksvers gedeel op sosiale media en hy het sy plek op die span verloor. Ja. Letterlik net 'n teksvers. Ja. The day is coming when the unedited proclamation of this very text, a core theological truth about sin and salvation, will be declared hate speech. Within the jurisdiction of the Commission you have joined. This is the clear and present danger you have chosen to embrace. We implore you, with the deepest sincerity and conviction of our faith, wake up and smell the coffee before the consequences of this alliance become irreversible. Your presence on this commission is interpreted by many as of its latent, dangerous power. We therefore make this strong, heartfelt and urgent request: immediately and unequivocally resign and publicly reject the CRL Right Commission. Separate yourselves from this looming threat to biblical authority and stand shoulder to shoulder with the countless believers who are depending on strong, uncompromising leadership. Do not be deceived. Choose the Bible over political expediency. Choose the flock over the compromise. Our disappointment is deep, but our hope for your repentance and swift action remains. With great sadness and fervent prayer, a collective of concerned Christian believers in South Africa. Baie goed geskryf wel. Ek is bly iemand neem van hulle geestelike leiers en wys uit die implikasies en pas op. Jong, hierso is nou 'n verwante beriggie en dit sê 10 years later, Ponzi scheme pastor convicted. It has taken 10 years to convict Pastor Colin Davis of Platinum Forex CC and his co-accused Derek Bredenkamp, who were found guilty of operating a Ponzi scheme, soliciting investments worth 329 million rands from the public. Sure. In 2015, the Western Cape High Court granted the preservation order to seize the assets of Platinum Forex. The state proved that Platinum Forex, a close corporation based in Parow, unlawfully collected more than 100 million from unsuspecting members of the public, under the guise that it was a lawful investor that invests in foreign exchange investments. It was also proven that Platinum Forex was not registered as a financial service provider. So hier is nou 'n voorbeeld waar hierdie predikant nou heeltemal verkeerd skef opgetree waar die wet hom wel gegryp het en nou daarso tot verantwoording gebring het. In Pretoria judge, 3 others arrested over millions of rand bribe in church succession battle. A Pretoria High Court judge has been arrested over allegations of taking a bribe with millions of rand in a long-running church leadership battle. Judge Portia Dipio Falane was one of 4 people arrested by the Directorate for Priority Crimes Investigation, Hawks, late Tuesday night. The arrest follows a major corruption and money laundering investigation linked to a succession dispute within the International Pentecost Holiness Church. According to Hawks spokesperson Colonel Katlego Mogale, the suspects, aged
between 32 and 64 faces charges including corruption and money laundering. They are scheduled to appear before the Pretoria Serious Commercial Crimes Court on Wednesday morning. It is the Hawks case that Falane accepted gratification, in effect bribes, in return for delivering a favorable judgment in a church succession case. Dis maar 'n miljoene betaal, hè? En hy sê dit is vir 'n regter, dis die laaste persoon wat jy moet kan omkoop. En hulle verdien 'n goeie salaris, nie as hulle niks verdien nie. Warrants of arrest were obtained for the identified individuals, Mogali said. The investigation revealed a money trail accounting to millions that allegedly exchanged hands among the accused. Acting Hawks Head Lieutenant General Sefosele Nkosi welcomed the arrests. These arrests demonstrate the DPCI's unwavering commitment to tackling corruption at all levels. The meticulous work by the Serious Corruption Investigation Team, supported by the National Prosecuting Authority, reflects the strength of our collective resolve. We will continue to pursue all those who abuse positions of trust and undermine the rule of law, he said. Dit is goed, hoor. Ja, ons is en hier is nou goeie bewyse, nee, dat jy het nie 'n kommissie nodig om die wet toe te pas nie, want ons het al reeds alles in ons land, die hele struktuur is daar alles om die wet toe te pas. Dit moet net gedoen word. Dis presies wat die mense sê wat beswaar maak teen hierdie CRL subkomitee daar. Dis onnodig. Hulle kan daai geld wat soontoe gaan beter gebruik kom. Ja. Jong, om nou te gaan na 'n heel ander onderwerp. Jy weet, daar's deesdae heel wat van hierdie, wat moet ek sê, byeenkomste met afkortings ensovoorts. Hierdie is COP 30. COP. Ons het nou net daar gelees van die kops en kroeks, nee, maar hierdie is nou nie 'n kop van daardie aard nie, dit is 'n ander ene. En dit sê so, Belém, daar waar is net, jabs about greedy children, booze for the Vatican, kyk daar, ne? And proceedings suspended for more than an hour. The COP30 finale unfolded with the same chaotic energy that defined the summit, exposing the rifts that came close to derailing a deal. Ja, nou hier is nou alles omtrent hierdie climate change en al daarin, en dit is baie moeilik om ooreenkomste daar te bereik. Maar wat my so my oog gevang het, was hierdie volgende paragraaf. Dit sê, early in the session, a representative from the Holy See, dis nou die katholieke staat, die kerk, maar dit is mos 'n staat, the Holy See, ne? Earned loud boos from the NGOs after taking the mic to read out the Vatican's definition of gender along strict biological lines. Ja, 'n man is 'n man en 'n vrou is 'n vrou. A side story at the scope of the several governments from Iran to Argentina sought to clarify their positions in the Gender and Climate Action Plan. So daar's 'n gender plan om. Ek het nie geweet daar's 'n gender plan nie, maar ja, daar is 'n hidden agenda agter baie van hierdie dinge daar, né? Dan sê dit, after a COP defined by a bitter struggle between dozens of nations, including the EU, pushing for a roadmap to transition away from fossil fuels and oil producers and emerging economies, firmly resisting it, the session saw an unusual procedural clash. Soos hulle sukkel ook maar om ooreen te kom daar, maar ek is daarvan bly die katholieke kerk staan op sekere Bybelse beginsels, daarvoor mense hulle respek gee. Hier gaan ons nou voort, dit sê die Pope Leo calls for an urgent climate action at COP30 summit. En ons weet mos, dis ook deel van die agenda, né? Die klimaatsverandering. En die paus moet sy vinger in alles hê en 'n invloed in alles hê, want hy moet gesien word as die groot morele leier daar. Pope Leo this week urged concrete actions on climate change and complained that some leaders lacked the will to act. Hy praat nou seker van sy president. Ja. As he addressed religious dignitaries on the sidelines of the COP30 summit, the Vatican released the American Pope's address to churches
of the Southern Hemisphere assembled on the sidelines of the UN climate talks to Belém, Brazil, in which he called the Amazon region a living symbol of creation with an urgent need for care. Ek is bly dit praat daarom van creation, en nie van evolution nie. Ja, dit is waar, maar hulle gebruik nou die creation as 'n nuwe godsdienstige fokuspunt en hulle kyk nie na my baie interessant, as jy nou kyk na, jy weet, die climate change en al die dinge, as jy gaan kyk, wat het gebeur 1000, 2, 3, 4000 jaar gelede. Die fokus was ook meer op die skepping as op die skepper. Ja. En hulle die skepping begin aanbid. En dit wil vir my amper voorkom dat dit 'n moderne manier is, dat ons so erg is. Ek sê nie ons moet onverantwoordelik wees nie. Ons moet verantwoordelik wees. God het ons as rentmeester gesit op die aarde en ons moet kyk na die aarde. Maar dis presies die punt. Die fokus begin grootliks fokus op die skepping en nie die skepper nie. Dan gaan dit aan en sê, there is still time to keep the rise in global temperature below 1.5 Celsius, but the window is closing, warned Liu, who called for concrete actions while championing the landmark Paris Agreement. The historic 2015 accord from which US President Donald Trump has said he will withdraw, the US for the second time, aims to keep temperatures rises well below 2 Celsius compared to pre-industrial levels and if possible to 1.5 Celsius. Since being made Pope in May, the Chicago-born pontiff, who spent about 20 years as a missionary in Peru, has urged more pressure on governments to stop climate change. Last month, during a climate conference near Rome, he called for an ecological conversion to help vulnerable communities. An ecological conversion. Nou, dis mooi om te kyk na ecology, maar an ecological conversion, dit moenie die hooffokus wees. Dis kom ek nou sê. Dit is selfs soos wat was 1000 jare terug. Ja. Ons het nou net 'n moderne weergawe daarvan. Ja, nou ja, hier is 'n prentjie wat nou die hele kop beginsel daarso ook probeer illustreer. En hierso is, en ja, 'n mens moet besorg wees oor die omgewing. Jy moet dit nie misbruik en kyk wat jy kan doen. Absoluut. Hierso is nou soos 'n uurglas en daar's die wêreld en die sand val uit en dis net alles droogte en dood ensovoorts. En nou sê hy daarso, COP30 Brazil, waar is Amazonia, Belém, daar naby. The window of opportunity we have to act is closing rapidly. Ja, kyk na die omgewing, maar hou dit binne perspektief. Dan is ook nou een uit die Cape Argus, Belém, railway to Amazon draws fire. Indigenous protesters at UN climate talks in Brazil have zeroed in on a major grievance, a planned railway that would stretch almost the distance from London to Berlin and cut through the Amazon rainforest. Two farmers, the Ferrogra, meaning grain railway, would be a logistical revolution. Brazil is the world's largest exporter of soybeans and corn, much of which is produced in the central state of Mato Grosso. Meanwhile, she fears a free for all in areas already vulnerable to deforestation. Dit is baie belangrike punte, want ek het een keer ek ding gesien waar hulle spesifiek gepraat en gewys het dat die hoeveelheid suurstof van die aarde wat net van die Amazone afkom, is 'n baie belangrike aard daarin. En dit kan 'n groot probleem wees as hulle begin om daai woud uit te roei. Ja. So dit is absoluut belangrike punte, maar ons moet nie so gefokus wees op die skepping dat ons die skepper vergeet nie. Absoluut. Ja. Nou hierso is nog 'n tekenprentjie. Al die afkortings GBV en femicide and national crisis. En daar is dit die G20 beraad wat nou sopas afgehandel is in ons land. En nou sê Ramaphosa daar is time to change focus. En nou wil hy die focus plaas op GBV, gender-based violence and femicide. 'n national crisis. Ja, mens moet daarop fokus, maar dis nie die enigste ding wat jy moet fokus nie, en ek weet of dit ook nie die hoofdinge is daarop waar jy moet fokus nie, veral nie by die G20 nie. Vir my is dit as iemand my vertel van 'n probleem, ja, dan die heel eerste ding wat my kop omkom is, wat het daai probleem veroorsaak?
Ja. Nee? So, wanneer hulle sê, ons is nou krisis hierso, en dit is ernstig, dan is my heel eerste gedagte presies dieselfde. Wat is die oorsaak van dit? Ja. En vir my is dit wat ek sien is die struktuur wat God vir ons gegee het as familie, omdat dit uitgegooi is. Omdat God se wet familie opset, dit is word nie meer erken en gerespekteer nie. En omdat ek groot geword het in daai struktuur, was ek van kleins af geleer dat jy slaan nie aan 'n vrou. Ja, nee, verstaan, dit is ons letterlik basies enige normale goeie gesin, familie, as jy vir daai seentjie, daai weet vir 'n feit, daar's groot moeilikheid. Verstaan, dit gebeur nie. Hy sal dit voel. So basiese goed om. Dit is die kernpunt. Dit is waar die fokus moet wees, want as hulle dit wil reg hê vir die volgende generasie, fokus nou op die regte plekke. Die interessante punt hier is, jy weet, ek het redelik oorsigtelik gelees oor hierdie G20 in ons land. En van die hoofdinge daar was die twist tussen Suid-Afrika en Amerika. Amerika wou nie kom nie, Donald Trump wou nie kom nie vir 'n klomp redes, en toe sê hulle is mos nou die volgende leiers wat die G20 daar moet hanteer. Ja. En hulle sê, ja, maar ons wil nou die stokkie oorhandig aan 'n junior beampte daar van hulle, en Ramaphosa wou dit nie gehad het. Hulle sê nie, dit sê junior ampte, dit is 'n baie ervare diplomate daar. Soos dit is waarop die ding gegaan het, en 'n klomp ander issues, maar ek kon niks daar kry wat godsdienstverwant is nie. Kyk, by daardie COP30 het hulle gepraat op een plek daar van wat is 'n man, wat is 'n vrou. Ek kon niks, behalwe as ek nou gemis het, niks hiervan vind nie. Ek kon niks eintlik van 'n godsdienstige verwante saak kry wat daar was nie. Ek kon geen onderwerp kry vir ons om te bespreek nie. Tja. En die enigste ene wat ek wel kon kry, waarvoor ek baie bly is dat daar is 'n Jood, die Chief Rabbi Goldstein, en hy het hier 'n boodskap uitgebring. The Chief Rabbi's message to the G20. Talking sense. En ek het van geen ander kerk, nie die NG Kerk wat baie bekommerd is oor baie saak, geen ander kerk het ek uitsprake gehoor waar hulle die G20 aanspreek nie. En hier spreek hulle aan. Kom ons luister wat hy sê. Dit was my baie insiggewend. Luister die video, is 'n bietjie lank, 8 minute, maar ons moet die hele ding luister, want hy het groot implikasies wat hy daarvan praat. And in fact, this threat of jihadi terror is something which is engulfing the African continent, which is something, that has to be raised, and is a topic that I've spoken about on numerous occasions. I spoke about it when I was in Washington at the APAC conference, and spoken about it since, and that is the Christian communities of Africa. And Africa is home to the largest Christian community in the world, of 600 million Christians on the African continent. And there is a war, a jihadi war against the Christians of this continent, carnage that is happening everywhere from Nigeria to Sudan to Mali to Mozambique, right across the continent, a continental war, and the world has to take note. Well, it's so interesting though that you are talking about Christians of Africa, one of the Jewish leaders of South Africa, and one of the things that's quite disheartening is, we at the Common Sense, we follow some of the kind of terrorism as a news organization. I've seen the jihadism you're talking about, but why is it that you as the Jewish leader seem to be one of the few voices who are able to and willing to talk on this? Why is there not outrage across every Christian community in this country and across every Christian community in the world about what is happening to to their fellow religious brethren who are being, beheaded, having their churches burnt? They are being subject to a systematic terror campaign by a number of different jihadi groups, and yet no word from their leaders. Yeah, it's a very important question, and it's pointed, and they have to answer. They're going to have to answer before God,
and before their conscience about why the silence. Why the silence? And how can it be? Is, it's the most basic of biblical values. That point where God confronts Cain after he kills his brother Abel, and he says to him, "What have you done?" And he says, "Am I my brother's keeper?" Those are the famous words he says to defend himself against it. And then God says to him, "What have you done? The blood of your brother calls out to me from the ground." And I say this to all of my fellow religious leaders: the blood of our brothers call out to us from the ground. And it's not only religious leaders, but let's ask about the political leadership. This government that holds itself to be one of the leading governments on the African continent, where are they? Where are their voices? Where's the action? I mean, there is the G20 is going to be hosted here now. How is this not on the agenda? The persecution of Christians on the African continent should be and must be the lead item on the agenda. This is a G20 being held in Africa, hosted by an African country, and the single biggest issue, there is a war on in Africa. How can this not be on the agenda? I mean, President Ramaphosa must answer that question. President Ramaphosa, why, you the chairman of the G20, why is the African genocide being perpetrated against African Christians, why is it not on the agenda? Why is it left to President Trump to threaten Nigeria, to say that if you don't protect your Christians, we're going to send in troops? Why is it left to governments outside of Africa to come forward to defend? Yeah. And I think every member of the G20 has to ask themselves this question. And I'm making the call in this discussion that we're having. I want to make the call that the persecution of Christians in Africa must be on the agenda of the G20. If it's not on the agenda of the G20, it shows a total lack of integrity of the entire institution and this gathering. Mm-hmm. How can it be? And I had a delegation of religious leaders from different parts of the world who came to see me in my office a number of months ago in preparation as religious leaders preparing for the G20. Mm-hmm. So I said to them, come, let's put on this agenda the persecution of Christians on the African continent. No one agreed to that. I said, well, if you're not going to put it on the agenda, then we're all wasting our time. Yeah. This is the single biggest issue affecting faith communities across the African continent. Where is it? And part of the reluctance in doing it is because, you see, it touches on it touches on understanding the narrative of what is happening in the world today. Because just across the northern border here in Mozambique, ISIS Mozambique is going village to village, murdering Christians, kidnappings, beheadings. Nigeria, kidnappings, beheadings, right across the continent. The country of Mali is about to fall to Al-Qaeda. It could be the first country on the continent and in the world at the moment to come under a caliphate of Al-Qaeda. Yeah. And where's the world? There is a crisis. This continent is burning. And where's the world? Yeah, well, exactly. And I think it's so interesting that you talked about your experience with some of the other religious leaders and what you found when trying to raise this issue with them, that it is so it is mind-blowing that it is so difficult to get anyone to care about something so obviously wrong. And it must be the case that there has to be something going on that is kind of happening that is shielding this from the view of people. Do you think that there is something kind of a little bit nefarious? Or well, I think there's also sometimes people find it difficult to deal with things which are really dark and unpleasant and uncomfortable, and rather pretend it's not there. But there's something deeper beyond that kind of natural human psychology. Yes. And it's not just an African problem. There is a multi-continental war, which is a world war, which is happening. You see, Israel is facing Hamas and Hezbollah and Iran. But really the values of Hamas, Hezbollah, and Iran are the same values as Al-Shabaab on this continent, as ISIS, as Boko Haram. It's the same values that we're here to murder the infidel.
Yes. And so, that infidel can be the Jewish infidel in Israel or the Christian infidel in Africa. I mean, what Palestinian state is ISIS Mozambique fighting for? I mean, and therefore it betrays actually what is going on. Yeah. It shows and reveals the war that is happening, and it's important for good people to come forward, because how can the world be left to this kind of extremist barbarism? And it's a multi-front struggle. Well, it's absurd that, you can have a conversation with people, a serious conversation with people who tell you that they want reparations for slavery, of Western slavery that was ended, latest in America in the mid-1800s. But when you want to talk to them about the fact that there are more slaves living today, primarily because of organizations like Al-Shabaab, Boko Haram, who you love the practice of slavery, in fact, and celebrate the practice of slavery and see it actually as a moral good to enslave infidels, that they will stay completely stum about, what the evil that's going on there, but talk about the evil of slavery in America in the mid-1800s, and now modern America has to pay for those mistakes. I mean, the moral hypocrisy that's going on this specific issue it's eye-watering almost. Yeah, absolutely. And I think what it brings home is the importance of removing the emperor's clothes. And really, I would say, with the G20 coming now, it's an important time to remove the emperor's clothes on this G20, on the so-called African leadership of the G20, and to say if this issue is not dealt with, well then this organization stands exposed. Dit was nou insiggewend, né? Baie. Ek het nie geweet dat Afrika is die kontinent met die meeste Christene in die wêreld nie. Ja, dit is 'n baie sterk, en hulle word geweldig vervolg en onderdruk, uitvermoor. En wat doen ons as Christene? En wat doen ons as Christene by so G20? Ons doen niks. En soos hy sê, daar's ander Christene groepe by hulle kom praat. Hy het vir hulle gesê, hierdie is die probleem, fokus hierop. Hulle wou nie hoor nie. Tjoe. Nou staan ek en wonder, ek was daar gewees by die grote kerkbyeenkoms, daar was nie 'n woord van bekommernis enigsins oor enige Christenvervolging hoegenaamd nie. Of daar was die geld geskenk vir Nigerië en die Christene in Nigerië en in Mosambik en al die ander plekke nie. Nee, glad nie. So daar's 'n wanbalans by ons Christene. Nou moet ons 'n Jood hê, 'n Suid-Afrikaanse Jood, om hierdie probleem uit te lig daar. As daar kykers is wat bietjie inligting het oor die G20 en wat se godsdienstverwante kwessies daar bespreek is, laat my bietjie weet, ek het daar nie gemis, ek het niks opgetel nie. Ja. Ek bedoel, net hierdie besoek van Christenleiers by die Joodse leier moes in die nuus gewees het, en dit was geen nuus wat ek gesien het, ek het al die gedrukte koerante deurgegaan, of meeste van hulle daar so glad nie. Sure. Soos hierdie is 'n baie ernstige saak wat hy oor praat. Dankie dat hy as Jood dit aanroer daar. Hier is nou een op Nigeria. Het sê Nigeria searches for abducted girls. Security forces were scoring Western Nigeria for 2,000 kidnapped schoolgirls this week, a day after gunmen stormed a church service, killing 2 people in an attack captured on video. The armed forces are still searching for 24 schoolgirls abducted by unidentified armed men from a secondary school in the northwestern town of Maga in Kebbi State during the night of Sunday to Monday. One of the girls managed to escape, authorities said, but the school's vice principal was killed. Dis onverskriklik, né? En dis is aanhoudend. Jy weet, dat so baie keer van hierdie berigte wat ons by uitkom nie. Nou kyk ons nou so 'n bietjie na party van hulle daar so, maar dis 'n aanhoudende gebeurtenis deur Afrika, en soos hy sê, it's a Africa genocide against Christians. Hulle moord hulle uit. See, both the church attack and girls abduction come after US President Donald Trump early this month threatened military action over what he described as the killing of Nigeria's Christians, a narrative rejected by the Nigerian government. Ja, nee, Nigeria is the scene of numerous conflicts, including jihadist insurgencies which kill both Christians and Muslims often indiscriminately. American conservatives have seized upon violence in Nigeria to push a message to Christians
as are being targeted in the West African country. Nigeria, which denies the allegations of Christian killings, says it is partaking in security cooperation talks with the US government. Africa's most populous country is divided between predominantly Christian South and Muslim majority North. Nou my vraag is, hoekom moet ons wag dat Amerikaanse Christene hier besorg dat Amerikaanse Christene hier baie maak? Hoekom moet ons wag dat president Donald Trump nou wil ingryp ensovoorts? Waar is ons? Ons land, maar ons land is eintlik die regering gekaap grootliks deur die moslims en 'n geweldige groot moslim invloed daar wat nie enigiets wil weet hiervan, hulle wil niks doen nie, dit moet maar laat so aangaan. Sure. Ja. Hier is nou 'n berig hierso, die opskrif hierso is Nigeria's history of mass abductions. Ja, en hier beskryf dit daar. Jy kan nie altyd by of wat is wat en hulle kom soos 'n golf, né? Nigerian gunmen have kidnapped more than 300 students and teachers from a school in north central Niger state in one of the country's largest mass abductions. Dis onverskriklik. Ja, since Islamist militants, nou hulle noem het daar, partykeer sê hulle maar net insurgents, Islamist militants. En waarmee gaan ons by die groot kerke hande vat? Ons vat hande daar met diegene wat Islamist militants ondersteun daar, soos daar die video van laasweek daar uitgewys het, né? Sure. Since Islamist militants kidnapped nearly 300 school girls from Chibok town more than a decade ago, Nigeria struggled with a series of mass kidnappings, mostly carried out by criminal gangs looking for ransom payments. Often gunmen attack remote boarding schools, dat skole of al kerkskole vir alle plekke, where they know a lack of security presence will make for soft targets. Most victims are released after negotiations. In April 2014, Boko Haram jihadists, Ek kon nou hierdie. Attacked a girls' school in Chibok in northeast Borno State, the center of Nigeria's long-running Islamist insurgency that killed more than 40,000 people since 2009. Ja, en wat sê hulle by G20 daarvan? Soos daar die Joodse leier gesê het, glad niks. En daar's 'n fout hierso. Daar's 'n fout. Boko Haram leader Abu Bakr Shekau said he would sell off the girls, mostly Christians. The attack triggered a Bring Back Our Girls movement. En dan gaan het aan om te beskryf al die verskillende gebeurtenisse waar al die skoolkinders en Christene almal aangeval is, weggevat is, verkoop is, verkragt is ensovoorts. En wat doen ons by die G20? Die omtrent? Niks. Ja. Dit is een wat sê, Nikki Backstrom, Manai supports President on his stance on persecution of Christians in Nigeria. She has previously posted to a legions of social media followers about the killings of Christians in Nigeria, an issue the Trump administration has made a priority. Trump was calling for urgent action to defend Christians in Nigeria, combat extremism, and to bring a stop to violence against those who simply want to exercise their natural right to freedom of religion or belief, Manai said alongside Washington's ambassador to the UN, Mike Waltz. This issue has recently drawn Trump's attention, with President accusing Abuya of tolerating the murders of Christians by Islamist terrorists, a claim pushed by some US Christian conservatives. Sien, nou sê dit 'n claim. Dis letterlik wat gebeur. Presies. Dis nie 'n claim nie. I want to be clear, protecting Christians in Nigeria is not about taking sides or dividing people, it's about uniting humanity, Manai added. Ja nee, dit is regtig. Ja. Kan nie glo wat daar gebeur. Ja, dan is hier so nou 'n brug wat ek het. Hy kom uit die Independent Press van oorsee. En dit sê Pope urges release of 315 seized in Nigerian mass school kidnapping. Pope Leo XIV called Sunday for the release of over 300 hostages taken from a Catholic school in one of the largest mass kidnappings in Nigeria.
are learned with immense sadness the news of the kidnappings of priests, faithful, and students, he said, making a heartfelt appeal for the immediate release of the hostages. Nou waar's al die kerkleiers in ons land wat ook 'n beroep maak om hierdie Christene vry te laat? Ek het nog nie enkele woord gehoor van enigeen nie. Dis tyd dat ons ook iets doen en nie net als los vir die paus om iets te doen. Sowel 'n Katolieke skool, maar ander skole, baie ander skole is nie Katoliek nie, as wel Protestant. A total of 303 school children and 12 teachers have been abducted by gunmen during Friday's attack on St. Mary's Catholic School in the north-central Nigeria's Niger state. The Christian Association of Nigeria has said, as security fears accelerate in Africa's most prosperous nation. The update from an earlier tally of 215 school children was announced on Saturday and was changed after verification exercise. Final census was carried out, according to a statement issued by the Most Reverend Bulu Dawa Yohana, chairman of the Niger State chapter of CIN, who visited the school on Friday. The attack comes just days after armed men stormed a secondary school in northwestern Nigeria, abducting 25 schoolgirls in similar circumstances in neighboring Kebbi State's Maga town, which is 170 kilometers away. Early on Monday morning, one girl later escaped and 24 are still missing. Jy sien die een na die ander, een na die ander gebeur dat hulle die skole aanval. No group has yet claimed responsibility for the two abductions, and authorities have said tactical squads have been deployed alongside local hunters to rescue the children. St. Mary's classified as a secondary school, but satellite images show the compound to an adjacent primary school with more than 50 buildings, including classrooms and dormitories. The complex lies in Papiri town, close to a major road connecting the towns of Helwa and Mokwa. Sure. Ja, dan gaan aan die sê, residents describe scenes of panic as families searched for their missing children. Ja, dat moet dan vreeslik wees. Ja, hier stuur jou kind na Christelike skool toe en almal word daarso weggevat deur Islamic terrorists. President Bola Tinubu cancelled his planned trip to the G20 summit in South Africa following the abductions. Ja, dankie daarvoor, maar het iemand van hulle verder gegaan en hulle besluite neem teen hierdie Islamic terrorists? Ek wonder ook as hy nie maar so 'n bietjie skrikkerig is na Trump daai tweet uitgestuur het van as hy nie plan maak nie, gaan daar probleme wees. Hy het nou dan maar plan gemaak om nie te kom nie, ja, neem het ernstig op. Ek sou sê, dit is korrek wat hy daar gedoen het, né? Vice President Kashim Shettima will attend his place, the president said on X. The school kidnappings and an attack on a church earlier this week, hier's op kerke, as soft targets, baie maklik om aan te val, né? Came weeks after United States President Donald Trump threatened military action over what he described as targeted killings of Nigeria's Christians, a narrative rejected by the Nigerian government. Dit is ook 'n fout en probleem, maar dit is 'n baie daadwerklike werklikheid, which says the Muslims are the majority victims of attacks by armed groups. Dis nie wat ek lees nie, dis wat ek in die berigte lees nie. Trump's assertions echo claims that have gained traction among right-wing and Christian evangelical circles in recent months. Nou, Trump word nou hieroor veroordeel ensovoorts, maar waar is ons landse Christenleiers wat iets doen en gaan iets doen en gedoen het by die G20 vergaderings daar om hierdie dinge te stop? Ek het geen stemme gehoor hoe genaamd nie. Ja nee, hulle is tyd dat die mense opstaan en net soos daai Forsa mense. Ja, en 'n standpunt inneem. 'n Standpunt inneem en staan en sê, luister hierso, ons moet saam staan en ons moet praat, ons moet nie, dis nie goed om stil te bly nie. Nee. As daar iets is wat ons moet oor praat, moet ons praat en die enigste manier hoe daar verandering gaan plaasvind, as ons nie gaan stil bly nie, ons moet praat. Absoluut, en dis Christene wat daar vervolg word, ons moet iets doen. Opel, het jy te veel gepraat of ek? Ek sien, die tyd het geloop en ons het nog geklomp hierso, wat ons moes deurgegaan het. Ons los tot volgende keer. Kykers, baie dankie, ons sien die volgende week weer. Totsiens.